46 септе мектепчилик концертте биздин сыныптан 3 окуучу катышып, өнерлерин көрсөтөдү. Олардын экөөү өлең айтады, бирөөү бийлейди. Айнур мен Дана ар түрлүү өнер көрсөтсө, Елдос кандай өнер көрсөтөдү дейди. Сонымен бул жерде биздеги басты сөз Айнур мен Дана ар түрлүү өнер көрсөтөдү деп туруп. Эгер Айнур мен Дана ар түрлүү өнер көрсөтөдүн болса, биздеги Айнур өлең айтсын делик, ал Дана бийлейтин болсун делик. Ол жерде bizde basında onlardan ekөөү өлең айтады, бирөөү бийлейди деди. Мында Дана бийлейтин болса, ал Айнур өлең айтатын болса, онда Елдос өлең айтады деген сөз. Себеби bizde эки адам өлең айтады. Ол жагдайда да bizde Елдос өлең айтады. Себеби биздеги Айнур мен Дана ар түрлүү өнер көрсөтөдү дегенден көрүнүп тур. Өлең айтатын адам саны экөө, а бийлейтин адам саны бирөө. Демек Айнур не Дананын бирөөү биши. Ал Елдос болса bizde өлең айтады. 47 септе bizde шагын орманда 24 емен агашы бар. Көктеректердин одан 9-ы артык. Осы ормандагы кайың агаштары емен және көктерек агаштарынын косундусуна тең дейди. Шагын орманда барлыгы неше емен, неше көктерек, неше кайың агаштары бар экен дейди. Bizde емен агаш 24 болатын болса, көктеректер 9-га артык дейди. Демек көктерек, демек 24 косулган 9 bizde 33 болады. Bizde 33 көктерек бар. Ал кайың агашы болса, bizde осы көктеректердин саны мен емен агаштарынын косундусуна тең экен дейди. Сонда кайың агаштарынын саны bizde 24 косулган 33 болады. 24ке 33 косатын болсак, 57 деген мән алынады. Демек bizde 57 кайың агашы, 33 көктерек және 24 емен бар. Жауабы bizde 24 емен, 33 көктерек, 57 кайың агаштары бар.